kuang pole. Pilo ko pole. Tapos na ko jumpa. Siya gini episode. Kita jam mana ko penonton. Nah, mataas ano tao gitu gitu. Mas cepi teman kita iseng. Lu ke kamar sompe sapa janda. Masa aduh udah nurani kak sama pakai kita gay. Oh, weh, arah apa sih itu? Aja kita pemeceh, pamas gue tangkap bawang. Jadi, maginya pale, bukan murun tuh janda. Ya mage, urina, pak janda urin tuh, lenggaleng gue na. Oh, mendaning tepuk dia, pasat deh. Bang kurun tuh, bang pas taci di cedita, sakit di ima. Beli walaupun nah, Andana, arona. Itu nah, jenupo ipa mendramas itu dia. agana. Oh, gini, mentang-mentang boleh sompo. Anuan, panas itu, mati itu. Oh, gini itu kok, cinta ko bara. English. Anu matebe, ringanan, anu to, Indo aja anu to. Kok jangan dapat lagi. Filman iseng. Iku pa, jeneme iku pa. Tapeliwan yung merumu. Yang apa ke tuh? Ingin makan macam mana? Kok poponina na ye deh. Sedangkan telu lima apa anak darah upulya mau apa? Makin cede boleh. Aropo muruna. Ya dia pun saya gemuruku. Kalau anu ku gak mau putihku, no demi memang dibilang, bah mengaku bilas sih. Dikasih. Gila bilangnya. Dia tuh siapa? Aku betul nih. Panili ka pro. Bibi piye deh, kasra apa? Oh, apa gitu? Nong dia boleh bersompo. Bukan disukan bujuk wi. Ay, bediwa. Asmal macam kayak gitu. Bisa gitu. Makelas sih. Kalau runtuh janda. Angka ini. Victor supaya nak berat janda sih. Lagi teman-teman. Iya, sapu sana cepi. Mundur di Batakoe. Cukup berani janda jadi. Jadi mandek kan. Wow, kau ya. Maku. Ditung daceng. Itu nguk cepi. Serupa aku. Mati nih. Iris selesai. Cukup mabar ya jandamu. Kedai mereka. Uno kok tuh. Tino, ayo nomor ya dikasih na. Aku cepi. Disedih wiseku. Serupa aku tuh dah ceko. Janda sih milo. Oh iyo. Kesedih sebeci balas. Coba biasa. Masih sempan sadar pe emang. Bismillahirrahmanirrahim. Ada nama apa coba jadi mumpah. Janda bapak mumpah ini deh. Hati mati kaya Rahim. Amin. Ayo jangan Tolong. Elah dong lari. Victor mah tuh kepele, kuwi itu lopom. Papa semek dong nih. Nampu apa ker? Oh ngol. Selaku. Mandi hujan subuh-subuh. Kita nama gaga malas aku untuk di bola. Lo apa ye motor lo lap dek gagal lap. Aduh. Apapun yang ada jadi biar tangan. Lap dek. Bersihkan dulu motor. Hei, maga kau. Tinggal lalong ko. Nah, Jenis makara lalu-lalu gitu.
Posotona sedih lari. Dia tona toles ba minuman. Hei, lemah padang kali aja, sepada seko Dia tahu ni lepo. Dia nama gagal sih. Kuda tani ulap-ulap. Haus ko pale. Ano rin dulu? Magkaway ko. Haus ko pale. Mungkay minum ako dulu. Rasa jambu. Tolong ada limanjai. Cowok-cowok ni Pasandro medek kakak. Dia agak selat tuh. Al pakai ngaminu masa lu pakai nebikung jari. Hah? Bilang apa kamu? Selang sih lu milau. Orang udah kasih minum, lo kasih minum selang. Kalau macam kagak sekurang aja jadi manusia. Minum bawaan nih, cok dah bawaan mah pakai. Napa minum nih? Dalam hari-hari ya. Minum bawaan nih. Aja masa pas selang agak. Binu Pasandro. Tapi ku codoi neken-neka tetanus berkara jariku mungkin tanggung jawab. Ada apa yang menyenyak ke tuh? Buka malay. Buka salan lah. Cok dah bawaan ni kau. Malay, cok dah ni. Apa yang ini? Dendre mau Pasandro mereka selang dendre mau pulinung dua dekat aku. Masau walaupun reku Menyaman tuh. Apa anugerah? Anu gratis. Pilihan tuh reki. Iya lah Pasandro nyamang. Tapi masalah nih di Pasandro makar kiden sejambu. Jadi kita rugi kuku pandang. Biar mi mau rasa apa di situ? Mau rasa kandang ayam, kandang sapi, teh sapi. Yang penting minum mie. Yang jelas mas satu menyawanu. Dan Rewita kok kayak degaga nyawanu. Oh iya Pak Pasandro. Kasih banyak Pledi, mai gega. Dolo bukan itu Pasandro. Kamu ke cewekmu. Aku liagang, keturung aku cedi. Wah, intro tuh seding. Lo kasih ko malang cewek. Jangan-jangan lo kasih ko matolek kapang. Kalau lo kematolek engkau kaleku aja malah cewek. Friends aku lo. Oh Pasandro, ko tole deto Pasandro, mega mau dipabalu lo kaba musru ko de melo jeneple. Di sana plena si banyak. Sebawa no pale. Lo ko bang maras-rasut ko antolek narota kita ni matoloku. Pula Tony lap-lap dendre. Resak bisa dimatung ke sahabat tuh papar mah golo magolo disembas dilalu ditandasi sepi dela seru capu sih los delanya kesa pak masukku ya kopurna wala ngaru taruh jumpa capur cicengi taruh untuk baja dia apa pak kuda lang tapa nanyenjok mana tanam lo putih muna sedih kola cabu atuh pawe na cabu mana Andre lo kasih di gere selalu na anu kok gere ko apa balu ko persakat tuh untung mombe pada tempat tole mau cen tempat tole itu no abis mama mau simpang adakah Kaya ngaring juga di pasung baro. mana ang kataw dala kunro pa ipitro mo to ko pala nampi dabong-abong ito si matero ito si dala jampa sa biku ito si matero mako mateka mulut ko sendiri timuku mo to iweku mo to kucali weu pake mate yaitu nodi ko keberatan nodi ko pengadilan maga ko aku itu bila cece aga tuh kok cece bola aja namu tijak ko masalah na kunang kali sama mo sa biku dari mana mede pasang pumapasi tangi kau aja apa ke tumbe mo ceri sapimu iya mo ceri dia tuh cowok kok sapimu mo ceri sapimu to na aja ang cece maka ko iya kusang mana tuh teh
Namo ingat kamu sanggra tuh. Ngadai? Aga masang, aga. Perlu pesaramu, dong kelingai. Ingat kalau sanggra. Dia apa perlu sanggra gue? Kalau beli sanggra ke dia asli, landi malah. Pas loso ko tuh. Mega bicara tuh ide renre ye deh. Aja nih yang palu selesai, harus pimpa baju. Pangkam masih mato nangi rodo. Nabur badan doi. Ongkos situ. Ternyata kan nah, mager lomo ongkos. Tapi masyarakat ya ada salah pahangi na TV ko di pa desa pa lura pa RT maka dai ko pala ko na maaga no pa iko bas padok ko ono makira kira Au, kuat tampu ya bisa piku. Mana seni, iko pala guna. Pa iko, lo ya nguremu. mega bicara timun na yere aja nambe matung ka sapi ko de mulai agu bide yere ko loko sele tami sa matung ka kalapung Tako dia asing matung ke sapi dia maki kita. Iko menalu tak sapi. Mawe de sisa menjadi marbor masjid iko. Pin kesian ko tuh dia nambe. Mas, balik-balik dong. Adakah sebetau bencong? Agay! Tanya ka mas? Tanya pa bolo basta ko eh. Maga nang mas. Ocha, wasan bas bang pablo baso. Langan aku cede boleh. Pabar samben na. Motor na pada to. Agay eh. Na ito pa bolo basta ka kapang. Tanya ka pa bolo basta. Calon bawang. Calon agak sih. Calon menantu. Sweet. Baru kita lagi mau pelihara sapi. Rizaldi. Ada mana kasih jengkel ki. Rizaldi. Iga situ, dasar Saldi. Kumanoy. Pasal season sama Lukas sepiku. Apa kamu bilang? Mau kau kasih aku jodoh sapiku sama sapimu? Lala tuh. Sapimu kau masih arisan nih. Sapiku tidak mulus ki. Dulu tuh kasih aku jodoh. Masa? Iya kah? Kalau toh sedang ngomong atu, keturunan sepita. Jadi risna, jadi mulus. Cocok. Mak jadi sapi plesteran itu. Agak masa? Plesterang? Patukang baso pin nih. Mengata, dia bukan lo keturunan nih. Patukang batu mana sapi? Gaya lama menyonya. Pokoknya amai cuma mukro. Cek Epi. Maju ke lagi. Cek Epi. Cek Epi nama duko. Awe gitu, selong padong-dong, bisa mu. Selong ada lo gue. Setengah mati ka ajak bicara. Lo bawa ka lokta. Oh, lo saldi. Ano na lo? Ada mana ko tuh? Belasu. Mendri bahasa ditekan aku taruh 104 per 110. Dua situ pakai kere kayak so. Masale mo. Perinoto Ayah Cina dulu puasa teman bicara ke. Alba bereko. Kayak minat yang. Matu dulu. Ikut biasa sih minut tuh. Di kampung tengah. Agak tengah atas ya. Tengah. Ini nih beli ya. Tengah Malipu nih kapaya. Boros sawi trevino. Aduh ye whisky tuh toa. Ikro pasti minta pangpuja tay. Whisky kapadi. Cete. Tikus. Terima kasih mumu. Tikus lo. Anjing morek gaya istilah dua pure penuh. Dobro ko sa puna. Bisa mo kami no. Pali po tadi tetap pamu. Nang
Haraplah jus orange tuh. Uraan eh. Iya sih. Hah? Iya sudah minum ini. Wah. Oh. Doblo ko dolo. Mati dolo. Dobro. Ini pun mampu bro. Mau matampu na ini. Kembar matu masuk. Iyo. 10 ni bulan ye. Dia pernah melepuh. Katanya 20 bulan. Kenapa melepuh? Dijodoh itu. Ah. Anu. Mau kalau dijodoh orang ya rodo. Ini sana. Mamu lepas sekui ko. Lupa diri. Puri wah. Mamu tuh banyak aku tuh nye. Lupa. Campur tuh baik. Jauh ini. Ini mau buat Pagalo tuh mewah. Nah, kalau tak kok. Ah, berbela. Aja mereka bicara ke tuh. Kita udah bulog aku dulu. Ntar nih kepenai. Jadi apa apa dia mas kemati. Puri wah. Yang itu tuh. Pasti campurnya deh. Nggak ngare jago. Wah. Igno tebo mupi. Ya, tere. Puri wah. Capur wah. Udah campuri. Ya campur tuh. Ya. Daripada melipuno bawa ki, apa tepu-tepu ke sana. Tepu-tepu aja sih lo. Harus tepu-tepu nih, pada sedulu ya. Maaf le, jadi apa dulu? Yo, apa mulu no? Kepat tepu-tepuku. Magen seba ase. Kau lari. Si giling-giling. Jawab dulu Pak Sandro. Macam sedih deh. Mana tuh pia? Nomor lupa. Manang kaya lo si Jawa jadi bawan Jawa nara karena memang orang bawan di daga. Gemaseng karena mega aboy itu ya aboy. Iya. Boko. Joge dulu. Kode mah joge. Kalau selo sepada. Iya. Tapi Pabot itu pom. iya. Tiga mau pilih. Peru meletus. Celana di loro. Silakan goyang, joge. Lo dapat lemedek koy. Dole montoy. Kayak kaku topi ngalah. Pecepur dulu ye si kaca. Selesai ya si kaca. Lolong mendek ya. Lolong onrona. Maaf ya. Tapi lo mati. Itu udah bercampur. Lo kapal dulu ya. Boy. Lipunoy. Mabuk. Ya, berindo to anak selena. Dia ya, elem apa yang teh? Tiga aja dia bercampur tuh pak. Alena nasi jupanda maketan ningi perindungnya dia. Tema tulis na. Cemal, cemal. Betul kan lo? Hah? Dulu tetong. Arwah pimu, kenya pimu ro. Asal litre vino. Ala pimu. Ale, tak perlu kembali itu tua.